khula ncithe mina ususa kokuqala ukuzame sokwesibili uNkulunkulu akamphakamisa umuntu mengaluthola udumo laloku. Every time uNkulunkulu ufuna iglory yakhe, ufuna inkazimulo yakhe. Ake sibe neSunday sizothi uNkulunkulu, to God be the glory. Sibe neSunday yokuthi sizothi uNkulunkulu uphakama. Sibe neSunday nje engakhuluma into eningi yondumiso. Sizothi we give you the glory, sikunikeza indumiso. Bapha abantu abazothi ngila ngikhona ngenxa kaNkulunkulu. Uthomba uthi uyiseli kwaba njengephupho ukuthi thina besike-exile besithunjiwe. Uthi besithunjiwe, uthi besicale ngey'nyembezi. Ilife yethu, umorning wethu bekwama-tears. Wathi usuku lwethu bekuy'inyembezi. Bathi ubusuku bethu bekuy'inyembezi. Bathi siyamangala ukuthi sifike kanjani la sikhona. Abantu aba-understand uhambo lwabo noNkulunkulu, they don't praise and worship themselves. When you know your God, you will never worship yourself, because uNkulunkulu uzohlehla. Uzokwenza njani uThixo bazalwane? Uzohlehla. Bajabuliswa yilo. Yazi uNkulunkulu within a second angakwenza ugqoke i-ande edabukile, uphile impilo ehluphekayo, ufane nabo bonke abantu abaxakekile. A second uNkulunkulu can do a miracle ukuthi impilo yakhe ayivandalaze ayibuyisele ebufuba abo. Also a second uNkulunkulu angakwenza uhambe ngemoto ebizayo yama-millions. A second ungaba i-multi-billionaire. A second ungaba i-multi-millionaire. Anything in an altar iyenzeka only if you are connected with the altar of the church. God wants to do something in the spirit. Le ndoda lesesithandaza yaba neproblem eyi-one. Mase iphuma waqhamuka lo mprofethi lo wayibizela kuyona, kanti akazi ukuthi sekuyithuna. Waxabana ne-God command, uyigumbela igodi lethuna uphila. Wenza into uNkulunkulu angayifuni, you are digging the grave usahamba ngeenyawo zakho. But once wayihlonipha into kaNkulunkulu, uNkulunkulu lawo uyakuhlonipha. uNkulunkulu siyanda salwana. Bangakanani abathakathi abagijima egcekeni labo? Bangakanani abathakathi abagijima egcekeni labo? Uyabazi bona ngokulala ujaza amathe ngapha. Uyabazi ukuthi abathakathi umuzi wakini wena bangakanani? You know abathakathi abalwa nekhaya lakho ukuthi bangakanani? Uyazi ukuthi ukuthakathwa mihla namalanga wena sowethe imeko imbhulelo, abanye abathi bayeka bafa, bona namhlanje saphila wena sewudle ukudla okokade kufaka upoison, bafa abanye wena usaphila wena. Umthakathi usayibuza ukuthi uphunyuke kanjani ngoba lepleti ngalifaka umuthi, walifaka ebhekile umuthi, kodwa wena usaphila, still surviving. Abaningi abangane bakho sebefile, wena usaphila wena. Abaningi imizi seyivandalized iphelile, kodwa wakho usaphila. When are you going to see God in your life? Uthi baba ngiyabonga. Asho njalo umhlabeni endleleni umambiyela last week uthi kukaningi bengizama ukuphila kahle, kodwa yonke imizamo yamafika ohlulekile. Ngiyambonga uJehova, ngiyambonga uNkulunkulu. Uyathwala lo Nkulunkulu esihamba naye. Ayathwalana. Kunesambulo esimangalisayo engisikhulunyelwe uPostoli uMfundisi uZulu. Uthi the angels of the Lord can preach. Ingelosi zezulu ziyakwazi ukushumayela. You know ukuthi singasayilenza bonke abashumayela la esontweni bese kushumayela ama-angels ala ekhaya. The angels can visit door to door and preach door to door. Kuphuma abantu bedudulwa ama-angels. While thina sesingasakwazi ukukhuluma, but ama-angels akwazi ukulanda abantu. Kunabantu abazolandwa zingelosi abangalandiwe power. Ingelosi ziyakwazi ukuministerisha, hlamba nazi ziyakwazi ukushumayela ngamanye amazwi. The angels can preach, the angels can do more. Mawuthi namanga fundi iBhayibheli ukuthi kwenzeka kanjani kwibandla lemaPergamo. ePergamism church lithi iBhayibheli wathi uNkulunkulu bathatha uthando lwabo lokuqala balahlile, abaphenduke lapho bekhona. Wathi uNkulunkulu athumela athi lobela amabandla esikhombisa, lobela ingelosi nesikhombisa, bhalela amabandla awu-7 with 7 angels, ngoba each and every church linengelosi yalo. Yingakho ingelosi fana ungayenzi idinwe, ngoba mayidiniwe ishiya ikhesi. Hayi ngikhuluma iqiniso mina.
nansi le ndoda yabayisimungulu yangakhuluma yaphika ubani uZakhariya na le ndoda uNkulunkulu afike ingelo sezomtshela ukuthi umkwakho uzokhulela lithi iBhayibheli le ndoda yaphika inkani athi ngeke kwenzeke lo uthe mayiphika inkani ingelosi ayizange iphikisane nayo ngoba ingelosi masefike ngeke ixabana nayo izokuyeka nje kodwa izokushiya nestigma nje sokuthi khona indoda ekuyafika esuke emazulwini wangayizwa kahle yabuyela ezulwini thema iphindele ezulwini indoda yangakwazi ukukhuluma umlomo wavaleka. The day kwakhama khona isiphrofethi sengelosi kwathi mase qhamuka isiphrofethi sengelosi wathi lethani isileti wabhala phansi igama lale ngane eseyibelethiwe yathi mase seyibelethiwe savuleka umlomo ngoba khona abantu abazovaleka angithi kuze kukhanyisela isibele kuze kubelethwe lento esiyikhulumayo ezinye izinto sosikhuluma isibeletho sazo simbe makhadosi laha ezinye izinto soyikhuluma kuwena isibele uphika wena ngoba unjalo uyayiphika izinto zasekhaya wena uyayiphika izinto zasekhaya uyiphika futhi uzume wakhe iqembu labantu abaphikayo uphika wena kanti kakade uphika uNkulunkulu uzovala nawe into zakho kuze kuyobelethwa lento futhi uNkulunkulu enze isimanga isibeletho sakho sime kuze kube ngale ka9 months mase irilizwa lento bese uvule kumlomo uthi ngiyaphenduka Nkosi angikholwanga le angizange ngivume moya ngcwele babazalwane bangaka abantu abaphika into zikaNkulunkulu abanye abazi ukuthi khona izinto ezivalwayo njengamanje izulu libhizi liyavala livalela nje ukuthi azavule kumlomo kamoya athi Jehova ukhulumile akubenza ukukhuluma kwakho uNkulunkulu bayikhuluma uyalalela uNkulunkulu ekhuluma siyekhona ibhokwe afuna livuthe lidiwe uma ngabe ungavumi khona abazovuma uNkulunkulu uma abantu bephika inkani bethi abathule umsindo bethi hosana hosana kweliphezulu bathi balwa kwathi uNkulunkulu mabethula laba amatshe azawumemeza kuzomemeza imvelo yakho izingane zakho zawumemeza indonga zakwakho zawumemeza lezidonga liyawumemeza lento engishoyo liyayamukela nje ngeyibeletha lezidonga zibeletha lento engishoyo yakubeletheka ke sithi amen enkonzweni yonke into uNkulunkulu ayikhulumayo iyaphumelela wena wayibona ukuthi iyaphumelela ayikho into esemlolweni kaNkulunkulu engaphumelela ayikho noma uthi uNkulunkulu uyaphumelela ukuthi akafiki lento ekhulunyiwe izafika kona ekugcineni uzawuphumelela asime ngenyawo sivala amehlo ethu sonke qhubeka udumise into elethe uNkulunkulu ekudumise uNkulunkulu uyokhala wedwa kusasa you will cry alone sobe sithulile sibhekile dumisa nje wena into eyenziwe uNkulunkulu uyidumise njengento yakho when God is doing something ufuna abantu abazothi uNkulunkulu ngiyabonga wena Jehova you have done this ukwenzile twazi akubanga amandla ami dakube kuwena uNkulunkulu sivala amehlo ethu sonke you know ukuthi we are the failure ngeke uzenze lezo zinto whatever enze uNkulunkulu give God the glory you know ukuthi wena with disaster ngeke wenze give God the glory give God the glory let's close our eyes bona abantu abazothi my bishop tatami cela ungithandazele uningi okwenzakalayo but uSathane uyayo khona abantu manje uSathane ulwa nezimali zabo devil is fighting with their finances ulwa nezimali zabo ufuna babe dry Usathane uyalwa ufuna ube dry ngalendlela ukuthi uze uthi if uNkulunkulu bekhona mayesekhona futhi awumboni ma bekhona ngaba kwenzekanga ukuthi kodwa uma bekhona ngabe umbonile na ngoba namanje akakho sivala
Thank you, Holy Spirit. Cela bonke abantu abathandaza nami beze ngaphambili. Baba, ngidweba umuqobovu ngegazi lakho kule ndawo. I'm sanctifying this altar by the blood of Jesus. Ngidwelisa i-altare lakho ngegazi likaJesu. Ngiyalidwelisa, I sanctify it in Jesus' name. Wonke umuntu omongcwele onyathela lawini, bari simthwalo namhlanje mayithulwe, maqaqwe zonke izibopho zabantu. Amagama akhulunywe kuyena amenze waba into engekho empilweni yakhe. God, remove the yoke phezu kwamahlombe akhe ngegama likaJesu. Cela bonke abasho njalo abathi Bishop Thandaza nami beze ngaphambili. Bonke abakholwayo ukuthi namhlanje my life will never be the same. Ijemuze ngaphambili. Bombama kusophinde kufane nasekuqaleni. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Ghost. Bombama kusophinde kufane nasekuqaleni. Mando sikada. Ministry